السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نتعلم العلم لنباهي به العلماء أو لنماري به الجهلاء أو لنصرف به وجوه الناس إلينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempelajari ilmu agar bisa membanggakannya di depan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak pandai, atau untuk memalingkan wajah manusia kepada kami. Jadikanlah ya Allah perjalanan kami dalam menuntut ilmu ikhlas mengharap ridha-Mu. Ya Allah, ya Rahman, di hari wisuda yang bersejarah ini kami berkumpul dengan hati yang penuh kegembiraan, bersujud syukur atas anugerah ilmu yang Engkau curahkan. Bimbinglah kami selalu menjadi hamba-Mu yang berilmu, yang bersyukur lagi beriman. Duhai Allah yang maha bijaksana, bimbinglah kami alumni UIN Araniri menjadi insan yang berakhlak mulia, berbudi tinggi, hormat kepada guru dan orang tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, bermanfaat bagi umat, nusa dan bangsa. Ya Allah yang memudahkan segala urusan, lancarkanlah setiap langkah kami dalam kehidupan. Jauhkanlah kami dari segala kesulitan yang menyesakkan. Bimbinglah kami menuju masa depan yang penuh harapan. Ya Allah yang memelihara setiap langkah, berilah kemudahan kepada kami dalam menggapai cita-cita yang penuh berkah. Bila ada yang akan menikah, jadikanlah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbinglah kami menuju jalan-Mu yang lurus dan terarah. Hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Ya Rabb yang maha mengabulkan doa, sungguh kami lemah, rendah dan tak berdaya. Ampunilah kami atas segala khilaf dan dosa. Lindungilah saudara-saudara muslim kami yang masih terjajah dimanapun mereka berada. Anugerahilah kami para pemimpin yang taat kepadamu lagi bijaksana. Rahmatilah kami semua yang berhadir maupun tiada. Berkatilah lembaga kami UIN Araniri yang tercinta. Hanya kepadamu lah ya Allah kami titipkan segala harapan dan cita. Ya Rabb, berkat Al-Quran yang kami baca, berkat Nabi Muhammad yang mulia, hanya kepadamu ya Allah kami berharap kabulkan doa.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.